Hadian ban nakaliang ki Menteri Rangba jongka jela Meghalaya bat Assam kila dap ban yasoy ka Memorandum of Understanding lani ka MOU habaya day bat ka jing penbet pot penbet sam hakawat ka beningkong jongki hinriu teli ki jaka khapot hapadeng ka Meghalaya bat Assam kabaya kane ka klem a jing hun ye ki pai ba nong shong snong jongki te ki hinriu teli ki jaka bat kumju ye ki nong yalam hima bat khamtam ya ka District Council ka Boundary Committee jong ka KHADC menta ka singi ka arpun riu tarik yayong arjar arpuar kalakhot ya ka jingyalang bat ki kli nong senshar jong ki santeli ki hima ban ya kran halor ka jingya soy ya ka MOU ka balashia soy klem da shimlang kano ka jingmot na ka KHADC ha kani ka jingyalang larai ban nakaliang ka Boundary Committee kalathau ya ka Coordination Committee ban lam khmat dau EM in charge ilaka uba Jamborwar ban bishar halor karai ban ujorno shaka ying bishar persha ya kani ke MOU kabala dep soy haka art khundai tarik ubnai baladam kadau ka bangi la ya khot bem ya kani ka Boundary Committee mata kasni kalong bangi ya shimno ya karai ka bedai bat kani ka issue jong boundary amar ka jing ni jong ka jing bom hun ka jing ya persha jong ki paiba khamtam nagaliam jong ki santali ki hima ki bala shakta hakani ko jing soy ya MOU da ki artli ki sarkar Meghalaya ka jungi Assam ha level jo ki minister te kadau ka jing ni jong kani ka jing ya ka jing bomhon ba ka jing ya prasha na ki nong song sinong jong ka jalai pro oi kalong namar ba kadai ka jing le bendet jong ka sarkar ka jing bom kanthop kajing yait lat ya ki hima ki badai ki try jaka ki try puta bat kumju ya ka District Council kum ka custodian jong ki hima bat ki sinong ki thau ki ba ka jurisdiction jong ka council te daina ka ni ka daw ka bala pelong yang ka Boundary Committee bangin hapan simkhia na kawai ka por sa kawai pat bat hapu ka ni ka singi ka bangutang la ban pelong ya ka ni ka Boundary Committee bakarai ka bangi la sim hakani ka Boundary Committee ka pamenta kalong namar bangi sutu ba ngemdan su da ki wai pat kila namar ba nagalem jong ka kurman hi nagalem jong chief minister la krensai ba unuma su ban revisit ya kani ka MOU kombatila minister jadi nagata kadaw nagalem jong kani ka meeting ka pamenta ni la sim ya karai ba ki hima ki jungi ki badai ki try jaka ki try putra ki babat ki dokumen ki duler jong ka jinglong try ya ka khndau ka siap ki jaka ki puta borkhot ba dagane ka committee mta ngla shim rai ba ngin lai chaka ku na pai so bat ya kani ngila shani ang ka ku remission committee akabakan sa pendet pembiang suwa bakin sa dang ka biang kin para petungkut ijin bakla pada ide tamah ipor ba shim ya karai baklan kan thoplang ye ki hima ki bade ki trai jaka tare puta klan kan thoplang ro ini ke council bade ke custodian nai na kata ide tang ita iba ki mes leseng ala ong ki bakla nakaliang jong ki korman bakasa umi kan ke jing persa kan ke jing pambon Kalau kata kedau long kumapen bor yang iru bangin hapan dai sakut. Once we go to court, once you go to court, everything comes to a standstill. Kiwe kam kiwe dai hapan ki sarkar para sarkar dan ni ka Meghalaya Assam will come to a standstill by procedure of stay. Sa stay look kemudian habis saya apa sih kuat nak stay dulu. Orang itu mana bah nila enclose ikannya sih ke coordination committee. Ke coordination committee can work out who will be the petitioner, who will be the respondent. Yes. Toh kita ki expenditure bisa work out dengan coordination committee. Ke yang mana kadang long too early. Yang ini bonong ka outcome ne ka outer effect. Jong ka second place. Ngawang e pinado punya bakasyong haka main jong ka haicho. Kaste ne ka temste ka syong haka main jong haicho. Ka jimot dungi ka long batang kan ko ni tingin clear. Ba ka jing soye ka MOU, ka jing soye ka agreement
kamdon kan nongrim ke basyai nama gini ki kendeu kilong very much support hima tina takadau ai ka kut kan right ban stay ka second place ne ban scrap mo ya ka MU ngim no panak manong mendang maka gini berapa kilong tu early ni ban bataya pi ni ka syong aka main juga coordination committee ka syong aka main juga aku ni jaga di bawah apa pemilihan dulu di bawah apa di hima melim hima nospong hima jiran kilong very much against ya ka constitution juga di India balik constitution juga di India nama boundary jongki hima udi boundary jongka state kira hima melim kira orang berani kata dia apa hima jongki it means bahwa nilong very much provided under the constitution karena jingkri kalau ba ke Supreme Court mau kan scrutinize ya ka klaim ke jungir ndak evidence besar bahkan kali kali ko dia aku pun kembali yang mo kembali yang aku pun lara klaim jungir lara evidence ni yang strong nombor 8 perpun mo ya kita nombor 2 sekian mo ya service mo dia aku baru nong standstill till the final verdict okay jadi pada orang yang na kaita negatif tuan ini kalau bang apa kiri jeka ko kai ma joka apo hima sini iba don terang besar ya pun produk berarti berdua yes no bang yang apa leksha ko ai report kan ni namu ceput jika semua haka opinion juga tingin nong pala ba nang ya kaiga fiat jung kanega second place namar ba kong ya kabalong bangi haban move sa kaput dikasyong ha kaput kay opinion ng kaput namar kung bakla om hi ba nagalyang kihima nagalyang itry kan daw nagalyang ka district council nagalyang kisnom ngim hun ha ka jingere ba kanega soy ya kay ka daw jing bomhon kalong namar ba ikandeu bisya kilong very much apoki hima but ki hima kilong very much kat kun ka Assam Reorganization Act 1969 Northeast Reorganization Act 1971 paragraph 20 jong 6 ba uput usam jong ka state uput usam jong ka United Khasi Jaija District Council unlong kat uput usam jong ki hima Nada kini kisnong kini kikendeu kilong very much support ki hima na kalau kimuhon kena tahu bahawa yang bil mo chairman long ba ila form ya coordination committee ila interest tu haga coordination committee bahkan work out di communities baru hot bat banwan ra saka saya lagi sini haga second phase suno can discuss boundary and try without Caribbean long discussion no it is very no tambah kata kalau ngasih butur malah kan Idon kami pada buat begini institution. Ringan ni pada ngira asurai bansanya MoU klaim ka signature dan klaim kanu ka jiman jur jonti discourse. Kesyong angka dispar jong ka coordination ka dispar ka coordination committee nomor ba ila ada kanti. Thong ya ka coordination committee bukan pembetulnya. Mana bon head ka coordination committee. Kani ka coordination committee kan head ka lead ka boundary committee. Saya kumlaong dengan chairman yang di komiti. Sandal kihima, peringkat legal advisor yang di sandal kihima, kentup yang iba jambor kumbi yang mencari jonta, pada kalian jongaru kumbu leader opposition, indi kita khot jonta opposition. Berbanjir kan yang akan imlong hi iba jambor atau coordination committee. Debat ia kan report pada Shah take a final decision. Yang sa report syaka boundary tenrei ban walk out ya ki rupam baro hoy shanu ka kot ban lay ki ai ki correspondent ki beri ban rai ki ai ki ka ega move jung inang isi kaman isanya aka coordination committee badia kan coordination committee nehat hi dau ia bi chat juga ilaka ngan nong khot juga sandli ki hima ki ba sha ka aka ni ka fast pace ba kumjuru ki muktiar ki jung